Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli u muzej Severine. Večeras smo priredili jednu neobičajnu manifestaciju koja prvi put u našem gradu. Ovo je jedan projekat Srpski DNK, odnosno promovišemo portal Porijeklo iz Beograda. Najzaslužniji za ovo što ćemo večeras prikazati, odnosno što ćete večeras čuti, jeste moj kolega Aleksandar Aco Stefanović, inače kolega po vokaciji, mi smo istoričari, pa vjerovatno iz toga razloga Aco je zainteresovan i Aca interesuje i Aco radi na tome. Dugo već on radi na ovome projektu i sam se podvrgnuo ovoj metodi i on je ustanovio svoj DNK lanac i on će vam o tome nešto reći. Mislim da je ovo nešto što bi trebao možda svaki čovjek uraditi, da vidi odakle potiče, odakle su nam korijeni i dokle seže taj srpski DNK na ovim prostorima. O tome projektu i o metodama će govoriti uvažene kolege iz Beograda i Banja Luke, a sada pozivam gospodina Aca da nešto kaže o svome iskustvu i da predstavi kolege koji su nosioci ovoga projekta. Hvala vam još. Dobro večer, dame i gospodo, dragi moji sugrađani. Eto, nekako mi bio lijepo da čujem od mog kolege Mome Aca. Dakle, vidi se da je pravi Hercegovac. Vjerovatno je i moje dalje porijeklo hercegovačko, barem na to ukazuje moj DNK. Tako, čovjek u nekim godinama, tako da kažem, zelim, počne da se zanima za svoje praporijeklo i tako malo gledajući po internetu saznao sam za neki projekat koji se zove Srpski DNK projekat i za neko društvo koje nosi naziv Društvo srpskih rodoslovaca. U tom momentu nisam mogao ni zamisliti da ću jednog dana ja postati član tog projekta i član tog društva. 2014. godine sam dobio svoje prve rezultate koji su nesumnjivo utvrdili moju haplogrupu, koja se ustanovljuje putem Y kromozoma, koji se opet prenosi sa oca na sina. Povremeno se dešavaju neke mutacije, na osnovu tih mutacija možda se odredi porijeklo. Kada sam dobio rezultate, poslao sam ih uvaženoj gospodi, koju ću ga predstaviti. Počeo sam stidljivo da pišem neke priloge, pošto sam istoričar po struci, neke priloge na forumu, isprava stidljivo, loše, osrednje, nekad dobro, a nekada i možda i odlično. 2016. godine, nakon što mi se obratio jedan od naših gostiju, sam postao član tog društva i iste te godine, nakon što sam želio da vidim te ljude sa kojima sam razmenjivao poruke putem foruma, privatne poruke ili mailove. Došao sam, upoznao sam i zavolio sam to za sva vremena. Dame i gospodo, moji dragi sugrađani, meni lično, mislim Novom Gradu, su veliku čast učinili moji dragi prijatelji, osnivači Srpskog DNK projekta i Društva srpskih rodoslovaca, gospodin Jovica Krtinić i gospodin Siniša Jerković. Jovica Krtinić živi u Beogradu, a Siniša Jerković živi u Banja Luci. Pretekli ste, želio sam jedan gromoglasan aplauz. Još dvije rečenice. Razvijeli smo više mailova, napravili smo neki scenarij, jako mnogo smo razgovarali. Otprilike gospodin Krtinić i gospodin Jerković će govoriti možda pola sata, možda 40 minuta.
zapravo naš cilj jeste što više pitanja. Više puta sam u mailovima napisao, glupih pitanja nema. Dakle, postavljate bilo kakvo pitanje, naprosto zato što je to za vas vjerovatno nova oblast. Jedino možda ograničenje jeste određena prezimena tipa, evo, Vojin Stevanović ili Jovanović ili Petrović, jer je poznato da je narod u ovim krajima, da je tek krajem 19. vijeka počeo da nosi određena prezimena. Time bi završio, volim još jedan gromoglasan aplauz za naše vlade. Sada bih najavio, slušajte pažljivo, gospodinu Jovicu Krpnića, to je naš popularni broj, number one. Dobro večer, hvala što ste došli, izabrali ste, nadam se, pravi događaj, neki su ostali gledali futbol, ali sala je prilično popunjena i vjerujem da ćete od nas čuti što zanimljivo. Društvo srpskih rodoslovaca Poreklo postoji 5 godina i krenulo je stidljivo iz kruga nekoliko ljudi preko portala poreklo.rs. U međuvremenu preraslo u jedan zaista već ozbiljan poduhvat koji može se slobodno reći sve srpski. Znači, kao što je ovdje reče Aco, ovdje imamo Sinišu iz Banja Luke, ja sam iz Beograda, a inače naši članovi su širom svijeta, Srbi koji se interesuju za svoje poreklo. Kažem, krenuli smo od portala Poreklo.rs jer smo shvatili da na internet nebu ima dosta interesovanja za poreklo, ali niko nije to sabrao na jedno mjesto, bilo je raznih foruma. I to je tako, jedan po jedan, kao na mobu smo stizali i počeli smo da gradimo tu kuću. I evo za ovih 5 godina zaista uspostavili nešto što izaziva veće interesovanje naučne zajednice i nama se priključuju iz dana u dan ljudi iz raznih sfera nauke. Evo i danas smo imali obučanje na ljude, predsjednika, direktora zapravo arhiva Sombovskog i tako dalje. Znači, nešto što je se moniklo bez velike podrške, bilo kakve podrške institucija, raste i postaje, nadam se, možda zametak jednog budućeg velikog instituta rodoslovnog ili genealoškog. Večeras ćemo najviše govoriti o ovoj najuzbudljivijoj oblasti genetičke genealogije, jer smo tu u pravom smislu otvorili put. Pre, sad će skoro 5 godina, Siniša koji je već bio duboko zašao u oblast genetičke genealogije, primetio da se pojavio portal Poreklo i javio se i mi smo krenuli tako da razmenjujemo mišljenja i negdje u septembru smo 2012. osnovali Srpski DNK projekat. Sabrali smo tada dostupne podatke pojedinaca, bilo nešto više od 200 ljudi do tada testiranih. I evo za ovih skoro sad će 5 godina mi smo što našom inicijativom, što kroz razne istraživanja, recimo jedan veliki istraživački projekat radimo sa Etnografskim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti, testirali smo pa blizu sad već 3000 ljudi. I već je to jedna ozbiljna brojka na osnovu koje se mogu izvlačiti veoma utemeljeni zaključci. I veoma je dobra to osnova za buduće istraživanja koja će morati biti multidisciplinarne, znači morat će uključiti ljude različitih struka i istoričare, arheologe, lingviste i tako dalje. Još ću reći par reči o onome čime se mi bavimo. Društvo srpskih rodoslovaca je i udruženje koje se bavi izdavaštvom. Mi smo objavili sad 2 knjige upravo iz ove oblasti genetičke genealogije. Jednu smo radili zajedno sa Etnografskim institutom. To su prva istraživanja koje je radio dr. Ivica Todorović. Ove godine nadam se da ćemo uspjeti da završimo veliku studiju koja je ravna onome što je Jovan Cvijić radio, preko 1200 testiranih pojedinaca iz svih oblasti Srbije i nešto malo preko Drine, Dunava i Brda. To je jedna stvar. Druga stvar, mi razvijamo različite projekte unutar našeg portala i nedavno smo se poduhvatili jednog velikog poduhvata, to je digitalizacija biblioteke Hvanike Sela. To je pokrenuto također pod okriljem Srpske akademije nauka početkom 90. godina, a do sada je preko 500 knjiga objavljeno i mi radimo to u saradnji sa Kulturnom prosvetnom zajednicom Srbije. Sve u svemu, dosta ovako široko postavljen cilj koji mi iz dana u dan ostvarimo tako što nam se priključuju ljudi različitih obrazovnih profila,
ne težimo nekom elitizmu sada da nam tu samo budu ljudi iz visokog sveta nauke, naravno da su dobrodošli. Pa tako i mi, recimo, u našem društvu skoro da je pola odnose oni koji su iz oblasti humanističkih nauka i ljudi koji su iz prirodnih nauka ili tehničkih. I čak ovi ljudi koji su iz tehničkih nauka pa i prednjače i dodaju zaista jedan lep ton. To su ljudi širokog spektra interesovanja, gotovo renesansne ličnosti po interesovanju i to svakodnevno pokazuju i kroz naše diskusije na forumu porekla i zaista preporučujem svima koji koriste internet da pogledaju ono o čemu vam ja sad ovog časa govorim. Ne znam što bi još bilo bitno reći o portalu Poreklo, posebno da ga i sami pogledate. Mislim da je najznačajnije ovo što će upravo dostaviti, a to je izlaganje kolege Siniše Jerkovića koji je pripremio jednu prezentaciju da vam približi ovu uzbudljivu oblast genetičke genealogije, da vidite zbog čega to izaziva sve više pažnje. Naravno da će večeras ovdje biti ljudi koji će biti raspoloženi da utvrde svoje pravo poreklo ko se bude testirao večeras. Već sljedeće nedelje će saznati koje to davne gene nosi po muškoj liniji. Evo, ja bih pozvao sad kolegu Jerkovića da se obrati, a ovdje naravno smo raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja. Ako znamo da odgovorite. Izvolite se više. Želim sve da vas pozdravim, zahvalim što ste došli u ovako velikom broju. Ja ću pokušati da vam približim koliko je to u moje moći i da objasnim zapravo šta podrazumijeva ta genetička analiza i kako pomoću nje možemo doći do odgovora o sopstvenom porijeklu. Evo ovdje vidite već na naslovnoj strani Srpski DNK projekat i genetička genealogija. To su otprilike dva pojma o kojima ćemo govoriti. Genetička genealogija je disciplina koja znači porijeklo pojedinaca i naroda saznaje putem genetičkih rezultata. Ono što je bilo nezamislivo pre 20, 30, 40 godina, eto sad je moguće, znači došla je nauka do tog stepena da može različitim metodama genetskim da utvrdi porijeklo pojedinaca duboko u prošlosti. Srpski DNK projekat je ništa drugo nego skupljanje podataka svih testiranih pojedinaca kako bi oni međusobno mogli da se uporede, jer jedino iz poređenja rezultata svakog od nas možemo da izvučemo neka nova saznanja, odnosno sam rezultat, ako se bilo ko od vas testira, ako nema s kim da ga uporedi, ne znači mnogo. Pitanje znači kako uz pomoć genetike možemo otkriti nešto više o sopstvenom porijeklu. Ovdje je to na temu principa genetičkog nasljeđivanja. Znači, negdje tamo 90. godina DNK se počeo prvo koristiti u forenzici, znači da kažem u kriminalistici, međutim veoma brzo je primjenu našao i u društvenim naukama. I 2-3 otprilike imaju sada neka tipa nasljeđivanja koja se mogu iskoristiti za definisanje našeg dalje porijekla. Ono koje mi najviše koristimo i koje je nekako najprijemčivije jeste nasljeđivanje po liniji muških predaka, takozvano testiranje po Y DNK hromozomu. Objasnit ću detaljnije kako se otprilike prenosi, mada neću ići puno u genetička objašnjavanja jer nemamo zapravo mogućnosti ni vremena da to detaljno ovdje sada obrazložimo. Drugo je nasljeđivanje po liniji ženskih predaka, to je takozvano mitokondrijalno ili mtDNA istraživanje. I autosomalna DNK, znači koja obuhvata svu našu otprilike DNK. Ovdje na ovoj šemi vidite pojedinca koji ima svoje porijeklo od nebrojenog broja predaka u istoriji. I ako pogledate u plavu liniju, plavu strecu koja je nacrtana, to je otprilike porijeklo po direktnoj liniji muških predaka. Šta to znači? To je znači porijeklo po ocu, dedi, njegovom ocu i tako dalje duboko u prošlosti. Naime, utvrdilo se da Y-hromozom, znači svakog od nas kada dolazi, da kažemo, do miješanja genetskog materijala oca i majke, sa 23 hromozoma, postoji hromozom XY koji određuje zapravo pol djeteta, da li je XX pa je žensko dijete ili XY pa je muško dijete. Znači, samo muška djeca nasleđuju od oca Y-hromozom. I velika je stvar bilo što su genetičari otkrili da zapravo Y-hromozom se sa oca na sina prenosi neizmijenjeno. Znači, svi ovi ostali geni se rekombinuju, pa ne znam, možemo od jedne babi ili dede naslijediti
1% gena, od drugih neki manji, međutim, po Y kromozomu, znači direktno po liniji muškog nasljeđivanja, mi dobijamo izmijenjen taj Y kromozom. To je od velike koristi bilo, jer smo mogli tačno utvrditi onda ko vodi porijeklo od kog pojedinca po tom Y kromozomu. Međutim, po ovoj liniji nasljeđivanja duboko u prošlost koja ide, u nekoj generaciji se i na tom Y kromozomu dese greške. Znači da se on baš u potpunosti neizmijenjen prenosi, ne bi to imalo nekog velikog efekta, mi bi svi imali manje više onda isti Y kromozom, jer smo svi u nekoj dalekoj prošlosti bilo od jednog, što se kaže, čovjeka i jedne žene, jer to je genetika u jednu ruku manje više dokazala. Međutim, dešavale su se pojedine greške. Te greške na Y kromozomu se nazivaju SNP mutacije i mi ih onda možemo poslije nazvati tim famoznim haplogrupama, kako su genetici često govore. Znači, ako imamo jednog pojedinca i kod njega se desi ta mutacija, mi znamo da svi njegovi potomci imaju tu mutaciju. Ali ako kod njegovog brata se nije desila ta mutacija, njegovi potomci njegovog brata neće imati tu mutaciju, mi ćemo znati da su ti testirani od tog konkretnog brata kod koga se desila ta mutacija. I na taj način je zapravo napravljeno čitavo stablo ljudske populacije. Bio je jedan projekat negdje početkom 21. vijeka, znači 2000 tamo negdje, koji je, išli su znači po cijelom svijetu, National Geographic, američka kompanija je znači izvršila to istraživanje i oni su htjeli da vide kako je taj Y kromozom, da uporede Y kromozom Kineza, Amerikanaca, Rusa, Crnaca i da vide kako u kakvom oni međusobnom odnosu stoje. I onda su oni vidjeli da otprilike na osnovu tih rezultata može da se rekonstruiše čitavo stablo, tako kažemo, ljudske vrste po tom Y kromozomu, ili ono što liči otprilike na naše stablo predaka. Poslije ću se vratiti na ove druge, znači sad idem po ovoj liniji Y kromozoma. Znači, definicija haplogrupe i osnovne haplogrupe. To su te neke najstarije haplogrupe koje su se otprilike razvile još pre nekoliko, kažu, 1000 godina, mada kažem, vrijeme je tu malo i relativan pojam, ali to su, ovo stablo zapravo predstavlja haplogrupe koje su nađene kod svih populacija na svijetu do sada. I evo vidite, ovo je negdje, da mislim, iz 2016. najnovije stablo. Ovo gore na vrhu, oni su nazvali Y kromozomalni Adam, znači kao neki prapredak. A onda ispod toga je u suštini odvajali su se ogranci i svako od nas kad se testirao negdje na ovome stablu se nalazi. Znači, on bi pripadao nekoj od ovih haplogrupa i mi bi ga onda mogli smjestiti negdje. Recimo, Srbi, 30-40% Srba ima I haplogrupu ovdje koju vidite ovdje na ovom stablu. Dobar dio Srba ima R haplogrupu, neki Srbi imaju E haplogrupu. Znači, po tom stablu tako se granala ljudska populacija. Ja ću sad proći kroz ove osnovne haplogrupe da biste imali utisak gdje se koja nalazi među kojim populacijama, da biste vidjeli kako je u prošlosti bilo velikih tih migracija, pa su određene populacije dolazile na neke kontinente, neke su ostajale. Znači, ovo su osnovne haplogrupe koje ne znače skorašnje porijeklo, već neko daleko porijeklo zajedničko, po toj liniji muških predaka. Znači, haplogrupa A se nalazi samo u Africi. Ima je kod Masaija, kod Bušmana i tih naroda Afrike. Znači, nema je van Afrike, znači, strogo je tamo locirana, isto kao i haplogrupa B, znači pigmeji centralne Afrike. Haplogrupa C ima je kod tungusko-mongolskih naroda, kod aboriđina Australije, Polinežana i tako dalje. Haplogrupa D, starosjedioci Japana i Tibetanci. Haplogrupa E, Bantu crnci, hamitski narodi. I sada ono što je interesantno je da je prisutna jedna stara neolitska grana te haplogrupe, takozvana EV13, a ona je prisutna ili je nađena već na arheološkim nalazištima neolitskim u Španiji, znači kod starih kostiju kad su analizirali. Ona se davno doselila u Evropi i nje ima recimo kod Srba danas u značajnom procentu. Znači ona jeste po toj nekoj, da kažemo, dalekoj genetici porijeklom zaista iz Afrike, ali je to mnogo daleka prošlost da je uopšte bila relevantna za našu priču. Haplogrupa F ima malo izolovane grupe i Kine, G je haplogrupa, recimo, kavkazskih naroda, Oseta i Gruzina, recimo,
haplogrupa G kod Srba ima je negdje oko 3 do 4%, međutim kad su sad radili veliko istraživanje arheološko Vinče i Starčeva, kultura koja su bila na teritoriji današnje Srbije, našli su ogroman broj kostiju koje pripadaju upravo ovoj haplogrupi, a danas je uopšte u Evropi nema puno, znači tek neki možda 5 do 10%, ne više. I to uglavnom u nekim izolovanim područjima. Što znači da je ta populacija u nekoj dalekoj prošlosti doživjela da li neki pogrom, da li neka bolest bila u pitanju, znači nije se održala, znači bilo je nekada mnogo više, danas je nema. Haplogrupa H, ona nalazi se kod južnoindijskog dravinskog stanovništva i interesantna je zato što je u Evropi pronađena kod romske populacije, kod Ciganina, da kažemo. I bila je dokaz kad su je našli, onda su shvatili da je zaista ta priča o porijeklu Roma iz Indije tačna, zapravo je genetika tu priču otprilike potvrdila. Haplogrupa je veoma bitna za etnogenezu Srba, kažem, pojedinačno najzastupljenija haplogrupa kod Srba, ima i negdje oko 40% srpske populacije, raznih grana, znači nije ona jedinstvena, ali to je takozvana evropska paleolitska populacija, veoma stara u Evropi, znači još od paleolita i nađena je već na starim kostima u Evropi. I ima je danas i u Evropi ostala prisutna samo kod dvije populacije u nekom većem procentu. Kod južnih Slovena, znači Srba, Hrvata, bosanskih muslimana i kod Skandinavaca, kod Šveđana, Norvežana, Danaca. Znači na te dvije lokacije se to staro paleolitsko stanovništvo Evrope uglavnom održava. Haplogrupa J ima je kod Srba možda 10% sve ukupno gledano, istočno-kavkarsko stanovništvo Bliskog istoka i Male Azije. Znači Mediteran, Bliski istok, Arapsko poluostrvo, to je haplogrupa J gdje je najzastupljenija. Haplogrupa K, neću ni spominjati, gdje nema kod nas puno, haplogrupa L također veoma malo, M, recimo Papua Nova Gvineja, Indonezija, nema je kod nas, N haplogrupa kod uralskih naroda u Sibiru i u Evropi je prisutna kod Finaca koji inače govore tim jezikom koji se veže za sibirske narode, urofinske. Interesantno poslije ću spomenuti, ima kod Srba jedna grana ove N haplogrupe, veoma je jedinstvena, inače kod Srba ima nekih tih specifičnih grana koje prosto ne mogu da se nađu kod drugih populacija u nekom većem procentu. Haplogrupa O, karakteristična za Kineze, haplogrupa Q, najzastupljenija kod američkih Indijanaca, 5 su turski narodi centralne Azije, nema je kod nas, R haplogrupa, kaže, evropsko stanovništvo Evroazije, grana je jedan tipična za Slovene i gornje kaste Indijaca, to je interesantno. Ono što Indiji govore o indoevropskom porijeklu, oni zapravo i govore indoevropskim jezikom, znači kroz genetiku je dokazano da zaista ta indoevropska populacija jeste migrirala u pravcu Indije i stvorila tamo sanskrit i sve ono što je kultura indijska u tom pogledu. I grana je 1B, znači drugi ogranak ove haplogrupe je tipična za zapadnoevropske narode i ove dvije grane, R1A i R1B su danas najzastupljenije u Evropi. R1B u zapadnoj Evropi, a R1 u istočnoj Evropi, znači najdominantnija kod Rusa, Poljaka i uopšte slovenskih naroda. Haplogrupa S, i to je stanovnika kod nas, haplogrupa T, isto veoma rijetka kod nas se ne nalazi, moram malo ubrzati, ne mogu. Sada što se tiče haplogrupa i označavanja, znači ovo što vidite na ovoj šemi je recimo slovenska haplogrupa Z282 ili R1A, 1A, 1B, 1A, kako se označavaju. Znači bilo je tu raznih šema kako se označavaju, ali ovaj Z282 što vidite, to je oznaka te konkretne mutacije koja se desila. Znači desila se recimo pre 5000 godina kod konkretnog čovjeka, pa se onda dole desila mutacija Z284 isto kod nekog konkretnog čovjeka, pa M458 kod drugog i tako se ovo čitavo stablo za ovu haplogrupu napravilo. I vidite gore da ima jedna skandinavska grana koja se odvojila i da ima jedna baltoslavenska grana, ova Z280. Recimo te baltoslovenske ima i kod nas dosta. Ima zapadnoslovenska, ova M458. Ovo vam sam prikazujem da biste vidjeli otprilike te oznake ili kad sutra neko dobije rezultate da bi znao šta je to. Znači, ove šifre su zapravo oznaka konkretne mutacije koja se desila kod nekog vašeg pretka i vas opredjeljuje da pripadate toj konkretnoj grani. Postoje dva tipa testa, znači ovo što sam ja malo prije govorio, znači STR i SNP testovi.
manje više jedno i drugo je test na Y kromozomu. STR test vam daje ovakav rezultat, znači markere, određene vrijednosti. Ovo je sa našeg projekta, znači isječak. Evo vidite, recimo, ovo je haplogrupa I2A, koja je kod Slovena je zastupljena. I kad dobijete ove rezultate, onda vi po vrijednostima ovih markera, konkretno, vidite koliko je određena porodica bliska nekoj drugoj porodici. Evo vidite, ovdje imamo grupu krajišnih porodica Novaković, Vinić, Šijan, Branješević, mislim da neki iz Modriće, Rodić isto iz Krajine. Evidentno je po njihovim ovim vrijednostima markera, ovdje čak nisu prikazani svi, da su sve te populacije veoma bliske. I sve te porodice, recimo Slavije Aranđelovdan, i mi kroz podatke poslije nađemo da te porodice zaista jesu povezane. Znači, ovo je nama zapravo potvrda, genetska potvrda i egzaktna potvrda veze između određenih porodica. I mi na osnovu genetskih rezultata Y kromozoma to danas možemo da otkrijemo i da definišemo. I ovdje dole vidite isto i druge rezultate, ovo gore u vrhu je naziv tih pojedinačnih markera. Znači, mi već kad dobijemo ove rezultate, ove vrijednosti po markerima, mi prediktujemo tu haplogrupu, odnosno po broju markera s kojima se poklapate s pojedincima koji su već testirani, možemo reći vi pripadate ovoj ili onoj haplogrupi, ali da bismo znali sigurno da li pripadate toj haplogrupi, onda moramo raditi SNP test, to je ovo gore u naslovu ovog svakog odjeljka, ovo 1, 0, 2, 8, pa S, znači to su te oznake tih SNP-ova. Znači, ne mogu sad baš sve detaljno da vam objasnim, ali tu je otprilike taj neki princip, malo je vremena da bi se jednostavno ušlo u cijelu priču. Evo, ovdje hoću da vam pokažem kartu Evrope i raspored tih glavnih haplogrupa po oblastima, kako trenutno stoje. Vidite ovako crveno, na kraju zapadna Evropa, Engleska, Irska, Francuska i veći dio Italije i Njemačke. To je ta takozvana L1B haplogrupa, indoevropska. Oni su čak veoma, da kažemo, relativno, nisu toliko davno došli u Evropu, u tim razmjerama, pre možda 5000 godina, to u tim kontekstima nije neki, i oni su posljednji, da kažemo, stigli uopšte u Evropu. Ovdje vidite naše prostore, ova plava boja i gore na Skandinaviji, to su ti ostaci tih paleolitskih stanovnika Evrope koji su ostali. Vidite dole afričku zonu koja je siva i koja već na Balkan, preko Grčke, Albanije, ulazi polako na Balkan, znači ima te populacije, također to je E13. Vidite Bliski istok zelenu boju, I2, ima i nije u južnoj Italiji, ima i na Balkanu, ima i tamo prema Turskoj, ali ima i manje više svuda u Evropi. I vidite gore Fince žute, koji su N haplogrupa, i Ruse, i Poljake, i slovenske narode koji su R1A. To je otprilike neka današnji raspored haplogrupa u Evropi. Znači, kod nas je ipak najzastupljeniji. I evo haplogrupe među Srbima, možemo reći na osnovu dosad svih ovih istraživanja koja su se obavljalo se mnogo, neka su još iz 2008. godine i ranije, onda smo i mi imali na projektu veliki broj testiranih i sad će i ta nova studija biti objavljena 1200 Srba od koje mi već imamo uvid u te rezultate. Znači, I2 dinarik, tako je nazvana dinarik, zato što je najveća koncentracija, vidite gore ova prva karta na prostoru dinarskog ovog sistema. I druga veća koncentracija gore u zapadnoj Ukrajini i ovdje možda na ovoj karti nije dobro ni obilježeno, ima velika koncentracija na granici Ukrajine i Belorusije u takozvanom Polesju. Znači, dugo se za ovu haplogrupu, a to su manje više Hrvati u svojim nekim prvim genetskim istraživanjima utvrdili. Oni su rekli da je to stara populacija na prostoru dinarskih planina i nazvali su je tada dinarik. Međutim, kasnijim analizama i testovima se pokazalo da je ona zapravo samo ogranak te slovenske, izrazito slovenske haplogrupe I2, i mi smo i ostalo taj naziv dinarik, tako i danas najčešće zovemo. Znači, preko koje zaista može da se isprati to migracija Slovenije. Znači, ta haplogrupa je, pored ove haplogrupe R1A, bila glavna, to su dvije glavne slovenske haplogrupe u Evropi. I danas svi slovenski narodi, neki u većoj, neki u manjoj mjeri, imaju te dvije haplogrupe. Znači, I2 dinarik i R1A. Kod Srba I2 dinarik 33%, R1A oko 16%. Najveće zone I2 dinarika kod naše populacije su u Hercegovini. Znači, stara Hercegovina, mada ima, da kažem, i zapadna Srbija veoma visok procenat, pa i ostali dijelovi Srbije nisu prisutne na
Kod Hrvata je recimo interesantno da je prisutna u zapadnoj Hercegovini, u južnoj Dalmaciji, ali recimo kod kajkavskih Hrvata i čakarski je skoro pada na ispod 10%. Što govori da naša je pretpostavka da je I2 dinari, posebno ta jedna grana I2 dinari, kada je zapravo bila neka najbrojnija haplogrupa unutar srpskog tog originalnog plemena. Ovo dole je haplogrupa V13, 18% druga po prisutnosti među Srbima. Rekao sam već, veoma stara haplogrupa nađena u Španiji još prije 7000 godina na starim kostima. Donijeli su je ti neolitski zemljoradnici, vidite danas da je najprisutnija Italija, Balkan, mada ima tu i tamo koje Evropi još puno. I neke, poslije ćemo reći koje porodice veće i plemena imaju od naših koje posjeduju. Znači, genetski porijeklo naroda, primjer Slovena i Srba i starosjedioci Slovenije, to je ono vješto pitanje kako je zapravo genetsko porijeklo Srba i ko su zapravo Srbi genetski kad se gleda. I ono što mi do sada imamo uvid i što možemo zaključiti, to je da su Srbi jedna prilično podjednaka mješavina do slovenskog stanovništva, znači koja je živjela na Balkanu još za vrijeme Rimskog carstva, i doseljenih Slovenija. Znači, i kad se dešavalo to zapravo miješanje, vjerovatno za vrijeme Nemanjića, još možda i ranije, ali najvjerovatnije za vrijeme Nemanjića. Tako da mi svi nosimo u sebi i dio genetskog nasljeđa slovenskog, ali i dio onoga koje je bilo tu pre Slovenije. Sad ono što se tiče, ovo sam više govorio o porijeklu naroda, o dalekoj istoriji, sad bih htio samo nešto da kažem o porijeklu porodica, jer upravo ona analiza preko onih markera, preko onih brojeva, može da nam otkrije porijeklo unazad 200, 300, 400, 500 godina, što već neki vremenski okvir kada možemo da poredimo porodična predanja, zatim ono što su zapisali Cvići, njegovi saradnici obilazeći sela, ja ću vas posjetiti da su oni obišli ogroman broj naselja početkom 20. vijeka, da su maltene bilježili sve što se moglo naći u tim naseljima, od porijekla porodica, zanimanja i ostalih stvari. Tako da mi imamo veliki broj tog materijala koji je pisan izvorima, tu su zatim sada neki popisi koji se pojavljuju, recimo iz turskog perioda, popisi mletački, popisi austrijski, gdje mogu da se ta predanja, konkretni istorijski izvori i genetika uporede i da mi zaista dođemo do zaključka o porijeklu pojedinih porodica i možemo da provjerimo što je najbitnije ta predanja. Znači, mnogo je kod nas predanja, kaže neko je došao iz Pive, neko je došao iz Ozrinića i onda mi možemo kroz genetiku, znači zaista vidjeti da li on ima poklapanja na tom prostoru i da li se podudara sa porodicama za koje tvrdi da vodi porijeklo. Što se tiče broja testiranih rezultata, to smo rekli, genetički profilisani rodovi. Znači, cilj nas na projektu porijeklo jeste da od svih ovih ljudi što smo skupili rezultate koji su testirali, da pokušamo da profilišemo određene rodove. Znači, da mi već sad, kad se neko testira, možemo da kažemo, aha, imaš genetiku Ozrinića, imaš genetiku Nikšića, imaš genetiku Mirilovića, to su sve ovi Ozrinići, Mirilovići, Nikšići, sve su to stara plemena u Hercegovini koja se u izvorima istorijskim pominju još u 14. vijeku. I što je najinteresantnije, sad je genetika za neka od njih stvarno otkrila da su to veoma stare loze, gdje se linija muških predaka uopšte nije prekidala. Recimo, za Ozrinići imamo veliki broj testiranih već, znači njihove rezultate kad pogledate, oni su maltene potpuno identični. Njihov predak zajednički živio negdje u 13. ili 14. vijeku po izvorima, a i po genetičkim podacima kako se pokazuje. Ista stvar je za Mirilovića, mi smo imali jednog Srbina iz Dalmacije koji se prezivao Mirilo, imao je samo naznaku, u stvari nije imao ni jasno predanje da je porijeklom od tih Mirilovića iz Hercegovine koji su bili jedno veliko pleme. I kad se testirao jedan Mirilović iz Hercegovine, znači jedan iz tog plemena, ispostavilo se da oni stvarno imaju podudarne rezultate i poslije toga se testiralo još Mirilović iz Hercegovine, isto su imali takve rezultate. I onda smo još došli do podatka iz arhiva Zadarskog i Šibenskog da su ti Mirilović iz Hercegovine
u 16. vijeku došli na područje Zadra, da se bukvalno izvorima iz tog perioda pominju Mirilovići iz Hercegovine koji su došli tamo. Sad imate u zaleđu Splita dva sela, Milović Zagora i Milović Polje, znači koje vodi porijeklo po njima, to je 500-600 godina unazad. EV13 kako grupa, znači oni su svi ovi što sam rekao gore, Ozilić, Mirilović, Višić, ima još plemena, su i dva binari, ova što smo govorili da je slovenska porijeklo. EV13, recimo Bjelopavlić, Vasojević i Kuči, znači oni su ta starosjedilačka, da kažemo, genetika najviše. R1A imamo ovdje zanimljiv rod u Podrinji baš, znači zapadna Srbija uz Drinu i ovaj dio Sen, u stvari ja ne znam da li ima... Najveće orak ima, Užbići. Znači, interesantno je, bili su rodovi u ovome Podrinju koji su slavili Svetog Avramija. Svetog Avramija nije toliko česta slava, nema je nigdje više da se slavi van tog područja. I zahvaljujući našem saradniku iz Švajcarske, koji je porijeklom iz Vodnika, on je imao i sredstava i volje i želje da sve te rodove i sve te porodice koje slave Svetog Avramija, da on njih testira, da vidi da li su oni zaista isto porijeklo ili nisu. U 90% slučajeva, on je zaista testirao veliko, ja ne znam koliko, sigurno 50, preko 60. Znači različitih porodica, od zapadne Srbije do ovde koji slave Svetog Avramija, pokazalo se da su oni zaista svi istoga porijekla. I eto, to je jedan od primjera da se može i na taj način otkriti. On je čak mogu i veze da uspostavi genetski među njih kad se koja grana od koja odvajala, tako da... I 1.509 isto interesantna haplogrupa, drobnjaci i macure. I 1.509 grana koja je karakteristična za germanske narode. Međutim, i germanskih naroda je bilo u ovim našim prostorima, prolazili su, neki su ostavili svoj trag. Iako ovi pleme drobnjaci u Crnoj Gori, veliki broj se testirao, evo Jovica pripada u toj haplogrupi, iako je porijeklom iz Like, ali neki drobnjaci su u 16. vijeku odselili u Limu. Da. I njegova genetika je to pokazala, a kad smo gledali da vidimo odakle ti drobnjaci, 509, ta grana je otprilike karakteristična za skandinavske narode i za normanske narode, znači nije uopšte karakteristična za naše područje i najbliži rođaci su im u Norveškoj, u ne znam, sjevernoj Rusiji, u Engleskoj, znači to su neki pravci koji ide. Mi smo mogli samo da zaključimo, a svi su veoma mladi, znači predak im je živio pre 800-900 godina, nije davno. Mi smo mogli jedino da zaključimo da su oni ostaci Normana koji su živjeli na jugu Italije, koji su s Nemanjićima i sa svim srpskim dinastijama veoma tjesno sarađivali u tom periodu. Jedno od tih plemena ili potomak nekog od tih ljudi je definitivno završio kao srpsko pleme drobnjaka. I gotovo da nema sumnje neke druge u neko drugo porijeklo, jer genetika u suštini ne može sada da slaže, ona pokazuje prosto takav rezultat. U legendama u Crnoj Gori, kod Durmitora, ostala je priča da su drobnjaci istrijebili pleme Kriča. I mi smo, poslije dugo vremena istraživanja i velikog broja testiranja, na kraju pronašli da je to pleme Kriča, ono je postojalo u istorijskim izvorima, ali smo ih i genetski odredili i oni imaju, znači, ovu haplogrupu I2B N205, ona je neka starosjedilačka isto, nije došla sa Slovenima, znači, bila je. I također jedna još interesantna haplogrupa, prisutna kod Srba u solidnom procentu, a jedinstvena, nema je nigdje više, manje više u Evropi, znači, jedinstvena je ta grana za Srbe u nekom većem procentu. Pleme Banjan i Krivljani u Crnoj Gori je ima, tako da danas kad se neko testira kod nas i kad pripada ovoj grani haplogrupe, mi već znamo da je on porijeklom iz Pive ili iz Banjana. Znači, usko je locirana na to područje. Evo ovdje smo izveli markere od nekih od tih porodica, vidite gore na vrhu, Bjelopavlić, Vasojević, Kuči, Orlović imaju V13 i vidite njihove vrijednosti. Ovakve vrijednosti vi zapravo dobijate i sa svojim DNK testom. Znači na ovom broju markera, u stvari sad je malo još i više od 17 markera, i vi onda možete sve svoje rezultate bukvalno provjeriti da vidite s kim se vi na ovoj tabeli poklapate, s kim ne. Uglavnom, eto, tu su prikazani ti modalni haplotipovi od svih testiranih rodova. Obratite pažnju šarence. U Liviku. Što se tiče DNK poznatih Srba, i to je ovako interesantna tema, uvijek interesantna za naš narod. Recimo, za Tesla je testirao se jedan
srodnik tesni baš iz sela, odakle njegov otac. On pripada haplogrupi I2 Dinaritor, koja je najzastupljenija kod Srba. Pavle Vujsić iz plemena Moračana, Bogićevaca, oni su se testirali kao R1B haplogrupa. Vojvoda Mišić, on je porijeklom također iz Crne Gore, iz plemena Pipera, Drobnjaka I Pipera imali su stanicu do Drobnjacima, on je I2 Dinari haplogrupa, isto ta najčešća. Marko Miljano, Vojvoda Pučki, EV13 haplogrupa, veliki broj njegovih potomaka po nekim sporednim linijama se već testirao. I Serdar Janko Vukotić, isto iz ozredničkog plemena I2 Dinari. Znači ima još tih, da kažemo, poznatih ljudi koji su, mislim, čiji su potomci ili srodnici testirani, tako da možemo zaključiti o haplogrupi. Ja bih s ovim završio, ako bude pitanja. Može. Mogu ja. Da, mogu ja sjesti, pa mogu ja. Može. Ja ću da pitam sljedeće. Ukoliko se ja testiram, da li ću dobiti neke uporedne rezultate mojih srodnika, odnosno mojih, recimo, prezimenjaka ili onih od kojih smatramo da potiče, da su potekli od Koprivnica ili da su Koprivnice potekle od njih, mislim da smo autohtoni. Da li imate te uporedne rezultate? Da. Znači, Da li neko testiran da bi mogli, jer ne vrijedi ništa ako se ja sada testiram, a ne znam s kim da uporedim. Pa upravo I to jeste suština srpskog DNK projekta, znači da skuplja podatke, da ljudi testirani, jer kažem, kad svako od nas držu svoje rezultate na privatnom nekom mjestu, kad ne drugi ljudi imali, mi ne mogli uporediti. Mi imamo već u bazi testirane operacije. Šta hoću da pitam? Da li imate u bazi te ljude koje ste testirali, ili imate u bazi, da li su oni dostupni podaci? Jesu, dostupni. Drugo pitanje, ako je Y kromozom, prenosilac sa oca na sina i tako dalje, da li se može ustanoviti u kom koljenu dolazi do devijacije, odnosno mutacije toga, ako dolazi? Može. Na primjer? Da, iz nekog broja testiranih, znači kad se iz jednog roda, kad već definišemo jedan rod, pošto je taj sa Svetim Avramom, veliki broj, mi znamo već da su oni isto porijekla, vidimo po rezultatima, međutim nisu oni svi isti rezultata, oni imaju neke razlike. Mi na osnovu tih razlika možemo vidjeti kad se ko od koga odvojio. Mutirao i kad se odvojio, u kom nekom koljenu. Ali to je već stvar analize i tu mora, kod poređenja rezultata, mora čovjek malo imati iskustva u tome. Znači, ne moraš da... Mora biti edukovan uz ovo, ali vi ste tu da pomognete ako bude... Svakako su svojima na raspolaganju. Sad bih zamolio prisutne za pitanja, vjerovatno ja mislim da je tema interesantna i da bi trebalo da bude pitanja i kolega samo nisu rekli tehniku testiranja i kad se to može obaviti, gdje se može obaviti i koliko to košta i za koliko rezultati ste. Tehnika testiranja je vrlo prosta, znači ne vodi se krv, nego se uzima bris pljuvačka sa unutrašnje strane, odnosno sa ovakvim štapićem koji se zove štapica upravi bris. Pošto mi srađujemo sa DNK centrom za genetiku, oni to relativno brzo završe već kad se testirate i ako se danas predaju rezultati, već za 2-3 dana saznajete rezultat šta ste po genetičkom projektu. Kao što je Siniša rekao, do nas je trenutno rade samo testiranje po muškoj liniji Y kromozomu. Postoji laboratorij u svijetu koji radi druge vrste testova, recimo postoji jedan zanimljiv test koji se zove autosomalni test. Siniša je rekao par rečenica, ali šta je on zapravo se zove u kolektivnom smislu family finder test, on otkriva srodstvo. I on obuhvata sve vaše pretke unazad 5 do 7 kolena vrlo pouzdano. I onda se tu recimo privedite takav test i ako već je pre neko se testirao ko ulazi u taj krug srodnika unazad 5 do 7 kolena, taj test vam pokaže ko su ti srodnici i dosta naših ljudi je taj test i uradilo u Americi. On također bilo interesantno. Znači, postoje testiranje bez bolove, bez anestezije. Ko bude raspoložen, mi ćemo čast na kraju kad završimo sve omogućiti. Taj test inače prilično skup za naše prilike
u Beogradu imamo prilike većine 200 komunitetnih maraka. Prilike, mi ćemo večeras bude raspoložen za 100 maraka da testiramo, imamo tako dobro sa laboratorijom. I povremeno, recimo, organizujemo sad došli za 25. april u Beogradu ćemo raditi veliku akciju testiranja, pošto je to svetski DNK dan. I mi imamo tako 2 datuma godišnje. Jedan je taj svetski DNK dan 25. aprila, a drugi je u septembru kad smo mi osnovali srpski DNK projekat, pa smo to nazvali srpski DNK dan. Mi obično od tim danima testiramo od 50 do 100 ljudi i to je toliko onda veliki doprinos tih 50 do 100 rezultata, uvijek se desi neko iznenađenje i svaki novi čovjek testiran je dopuna tog mozaika. Bilo da se radi o konkretnim rodovima, ja sam ovdje izvukao, Siniša govorio ove Avranije štake. Vidite da tu ima raznih prezimena, Gužvić, Marijanović, Stojić, Vujičić, Osić. To je zahvaljujući našem saradniku, on je to organizovao, mislim da je to već 3 do 4 godine u toku i on je zaista neko koji je otišao najdalje. Inače, primjer tih retkih slava je zanimljiv. Mi smo imali prije 2 godine, baš kad je bio srpski DNK dan testiranje, jedne grupe ljudi koji slave svetog cara Konstantina i caricu Janu iz više oblasti. Mislim da je bilo njih trojica iz oblasti Prijepolja, ali bilo ih iz Šumadije, iz Arilja i tako dalje. I pokazalo se da ta retka slava zapravo ukazuje na bliskost i svih 7 ljudi koji su testirani su imali izuzetnu bliskost. Znači, nesumnjivo je bilo da se nekad neko odselio na razne strane. Bilo je recimo i u Sjenici, i u Arilju, u Kosjeriću također. Znači, u raznim delovima Srbije, ali eto ta retka slava. Inače, to je dobar uvijek indikator. A opet, recimo, poznato je da neke velika plemena slave karakteristične slave. Znamo da Vasojević slave Anđeldan, Uči, Nikoj dan, da Drobnjaci slave Đurđe dan. I recimo kad danas dobijete, na primjer, ovu grupu ljudi koji su Drobnjaci, da je tu skoro najpolovičan broj ljudi koji slave Svetog Georgija. Tako da je to veoma interesantno i znači nije dovoljno imati samo rezultat, bitno ga je uporediti s drugim pojedincima, a onda ga je bitno uporediti sa onim što je dosadašnja naša nauka ustanovila. I eto, mi stvarno, Srbi zaista imaju sreće što su imali Ivana Cvijića, jer ne postoji nijedan narod na ovoj planeti koji je imao takvu metodu koju je on ustanovio i njegovi sledbenici su praktično skoro nekih 60-70 godina istraživali selo po selo Srbije i mi to recimo radimo tako što... Da, imamo sreće da su istražili sve, oni nisu stigli zapravo da istražili sve, kako po njegovoj metodologiji imali sve to istraženo, danas bi bilo mnogo lakše pomeriti. Mi tu građu sabiramo i kad god nam se tako neko javi sa pitanjem, mi crpemo informacije iz te građe. Ne samo ono što je ostalo iza Cvijića u pozetnjem Osječkom, već kroz kronike sela, kroz razne doprinose. Gotovo da nema u porodici jednog čovjeka koji se ne interesuje malo više za poreklo, pa zahvaljujući tom čovjeku ostane stablo neke porodice. Pa tako u nekom selu postoji neki penzionisani učitelj ili oficir ili tako čovjek sklon tim temama i on ostavi trag. Mi recimo sad upravo razvijamo jednu stvar koja je više internet projekt, ja ću ovako sad da vam pokažem kako to izgleda, kako je lepo i lako utvrditi, recimo kad dobijete neko zanimljivo saznanje, odmah kroz literaturu šta se tu pronalazi. Recimo, mi smo ovdje sabrali dosta knjiga već, ali između ostalog ono što je značajno, ovo što sam malo što spominjao, biblioteku Kronika sela. Recimo, mi smo ovdje skenirali i postavili za sad preko 200 knjiga iz te oblasti i sad recimo ako ima neko prezime, na primjer, evo recimo Koprivica, ukucate ovdje prostor, Koprivica, znači Vilica i sve, ima nešto na klinici i sad recimo ovdje nam izađe, evo recimo ovo je jedna zanimljiva knjiga Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save, to je Mladen Kvandić studom napisao i ovdje se pominje sad neke Koprivica, kad se otvori ta knjiga, možda se ništa da mi dodaš samo Miš, što je zgodno Sniš. Gacka. Recimo, ovdje sad je ovdje pokazao odmah da tu u ovoj knjizi se pominju Koprivice. Recimo, u ovoj knjizi se na 4 mjesta pominju Koprivice. I ovo vidite, ovdje ono beleži. Sad mi recimo kad dobijemo tako neki upite, sad će neko možda danas da pita, već ovdje su ovdje, mi ćemo se poslužiti ovim trikom. Ne znamo mi baš sve, ali smo se potrudili da se pomognemo sa tehnikom koja je danas dobro uznapredovala i ovo je nešto što zaista olakšava. Htio sam da kažem
da je danas dosta te građe za kao je internet dostupniji nego što je bilo pre 20-30 godina, znači i popisi razni su objavljeni elektronski, koji ranije su bili možda prisutni samo u nekim arhivama, a mi danas imamo popise objavljeni dostupnima na internetu, tako da... Da, turske deftere, da, pogotovo za ovaj nekački dio, za Austrit, turske deftere je nezgodno zato što nisu zapisivali prezimena u najvećem broju slučajeva, ali jesu domaćinstva, jesu sela, meze, tako je, da. Evo, recimo, ovo je primjer jednog opštini popis Bosanskog Sandžaka. 1604. A recimo imamo ovdje vama bliži ovaj Zvonički centar. Osnova 1580. godine. Sad tu recimo da se upiše neko ime, ne znam, bilo koje, mi stavimo ovaj, evo može neko srpsko, ovo je na latinici. Evo, Radoje, recimo. Radoje, stavit ćemo da se jednu zvezdicu. I on izbaci u toj knjizi gdje se pominje neki Radoje, selo Radojevina, pa uglavnom postoji dosta građe, potrebno je znati gdje se građe nalazi i vrlo lako se dolazi do nekih saznanja ovako najbrže moguće. Aco je nešto htjela da kaže. Ja bih vas zamolim, ali reći, dakle, kada sam malo razmenjivao mailove sa gospodinom Svišom, o čemu mi da govorimo, onda on predložio da malo da vidimo strukturu stanovništva Severije Majevice. Sve to smatra nekim listom. Međutim, ima jako malo testirani, ali nešto se profilisalo. Nešto se tu ipak profilisalo. Zapravo to je i bio moj motiv. Severija i Majevice su na mnogodan kraj sa oko 150.000 stanovnika, a imamo jako malo testi. Ali smo nešto profilisali, dakle, Mlađe iz Jasenice, Kozlovika, Mlađa čovjeka Bramjevštak, dakle, vidjeli ste tamo Bužića i Gajića iz Davičorka. Testovi su to neosporno pokazali. Mislim, za one koji su iz Ugljevika, i tu smo nešto profilisali. Imamo otprilike, ja mislim, 3 ili 4 rezultata, to je od Šarenaca. Da li s tim nešto kažem za nekoga, za istorijsku ličnost, za Bogdana? Ne, nego, vi ste svi čuli za Bogdana Žerajića. Bogdan Žerajić, dakle, iz Nevesinja, dakle, testiran je, jedan njegov potomak, ispostavilo se da pripada rodu Šarenaca. A rodu Šarenaca pripada i Slobodan Marković, pripada i Dragan Stevanović, i tu su vrlo bliski, jedan ili dva Marka Ragalski, to je nesudljivo, Dragan Stevanović plavi, ne mislim, da li je pilot u ovom, ali je čovjek iz Ugljevika. Imamo jednoga Ivkovća iz Požarnica, koji također ulazi u taj čas. Ja sam rekao na početku, Stevanovića ima koliko hoćete. Ja sam Stevanović, neko je pogriješio, pa je napisao Stefanović, ali Stevanović i Dragan iz Ugljevika i Stevanović Aleksandar Potomov Miloša, Stevanović iz Zagona ili Hmeni Zagon, kako se nazivao turskim defterima, što se tiče muške linije, nemaju nikakve veze. Da, evo što Aleksandar spomenuo Šarenice, znači Šarenice u Hercegovini poznat trud, njihova karakteristika je da slave, da je ovdje imamo. Evo vidite sve ove porodice koje su... Slobodan Marković. Svi slave Lazare, da, Lazare u subotu, kada ima neki koji slave i ovaj dan, super ovdje u ovom, vjerovatno je došlo do promjene neke slave. Oni imaju tu slovensku kapalu Y54278, svi su međusobno povezani i ovdje vidimo jasnu genetsku vezu iz porodica direktno iz Hercegovine, Šarenac iz Kutni Duleća i pojedini Cenderskih ili Majevičkih. Jedan tekst je za mene. Evo imali smo pitanje... Gospodin Mirko je jako dugo držao podiku. Kao da se ranije mnogo govori zaista, ko su rođeni u Ugljevika, samo dobro, ko su da je porodica Šarenac, znam sam teško ko je doselio, Selimo Šarenac. Mislim da ću sebi i Majici jedan stari govor, jer jednostavno kad su tu se došle 10-20 godine, jednog slovnika nisu zapravo. Drugi put, 1739. godine, desilo se ovdje bila granica, znači evo su on kaže Jabuški, na najbolji Otomanskom imperiji, opet su svi pobjegli, bukvalno svi, i mnogo povijesti je 1725. godine bijeli, sve znamo ko je bilo, neko više jednog na sljedećem povisu, svi su pobjegli, emigrirali. Da, i onda kako naseljavali... Prvi talac je bio, to su potomci neke Jabuški,
starih nas jednostavno nema. Istorija, prece svijetlo, Panonije i... Jasno. Sve jasno, potpuno. I sad ću uvijek samo koliko je grupe, to je interesantno. Ali evo, ja kažem, dobro je... Dakle, to je profilisano. To je ono ustanova. Neolijske grupe, to je veoma čudno. Na Skandinaviji, ako sam dobro upamtio, to je tip I. I1 pa da dobije nešto. Znači, otkud to da tih ima više, a što opet može nekom delu da se objasni ovih neolijskih, tih ekipa. Da. Tih Srogorska, kod mene tako da je. A ovih tu su mi to Pa, generalno kod nas ima najviše 3 slovenske i 2 i 1. U kombinaciji kad se gleda prelaze 50%. Ima jedna interesantna stvar, što sam je dobro zapazio, da ova tako grupa tursko-azijske, da nema ovdje kod nas kako. A s obzirom da su bili ti 500 godina... Nema tragova, ono što je kod nas veoma često provlače kao neka priča o pravu prve bračne noći. Upravo da. Mislim, generalno na ovim prostorima nema te maloazijske neke... To su malo reći obratno zapravo. Da, a s druge strane, sami Turci su dobrim dijelom pomiješali se sa Grcima koji su živjeli na području Bizantije i Male Azije. Ali ima i drugo obrazloženje, prvo prava prve bračne noći. Mnogi majke su davile tu djecu, ubijale, radile svašta samo da ne ostane. Pa dobro, nije ali reći ću sljedeće. Pokušam malo da pomogu i misliš. Tako jednostavno nestalo. Oni su žrtvovali tu djecu da ne bi ostala sva krv. Gospodine Stevanoviću, pitanje, dakle, u Turskoj postoje, ja mislim, poštak na Balkan. Svi vrhunski turski sportisti su zapravo porijeklom sa ovih prostora i samo se može biti obratno. Dakle, pitanje je koliko zapravo slovenske genetike ima u turskom narodu, jer Osmansko carstvo je bila imperija. Imperija podrazumiva usisavanje više etničkih elemenata, a osnov te imperije Osmanskog carstva jeste islam. U 1955. godine turski sultan je halifa, vrhovni vjerski poglavar svih muslimana. I Osmansko carstvo kao tako nije gajilo etnički princip, nego je postojao takozvani milet sistem. U tom milet sistemu vjerskih grupa, znate kako su Srbi nazivani? Sirti. To je bio Sirti milet, ali ne bi da Sinša zna da smo jaje, a mi go tu temu. Imamo je dečak ovdje na pitanje. Ja sam nešto znam da ćemo odmah se prebaciti na tuveke. Vole bi objašnjenje, to što imamo tu Crnu Goru, pominjali ste ta vremena i sve, na vrlo malom prostoru tako mnogo grupa, dok su recimo ovamo u Hercegovini dominira činjenice i grupa. Čego da vidimo, čego ćemo u toku izdrživanja Hercegovine da vidimo baš koliko da vidimo. Ostala srpska područja su prilično kompaktnija nego Crna Gora koja tako šta je po vama objašnjenje toga je da to otvara ili potvrđuje tezu sistem iz Crne Gore ili ono u jednom momentu biva pribježište raznih domena, pa se da kako to je objašnjenje? Ne imamo mi još, da kažemo, za ovu Hercegovinu, srpsku Hercegovinu, bar u istočnoj Neretve, nemamo još, evo tek je sad u istraživanju toku da vidimo kakav će tu biti raspored. Zaista ova kako grupa I2 dinari dominira u zapadnoj Hercegovini, pokazalo se da će među katolicima tamo najviše, ali imaju u istočnoj Hercegovini u velikom procentu. Međutim, tačno je da ima tih nekih specifičnih manjih kapro grupa na području Crne Gore, ali njih ima i u dinarskom pojasu kod Srba svugdje. Recimo ova N1, ona se sreće kod vidi kod Banjana, ali imaju Šumadi, imaju Vojvodini od tih iseljenika iz Crne Gore. Imaju u Krajini u velikom procentu. Imaju u Bini. Isto tako i ove drobnjačke I1509 koja je isto specifična. Imaju u Krajini, imaju u Vojvodini, imaju u Šumadi. Znači, ta dinarska struja koja je iz Hercegovine krenula, ona je nosila dalje tega, njih ima. Znači, ali kažem, procentualno ništa Crna Gora nije nešto puno drugačija od ostatka srpskih, bar ja ne vidim. Možda od istočnih krajevi Crne Gore prema albanskoj granici imaju malo više 200 osjetločke. Ima tu objašnjenje istorijsko, pa Njegoš piše o tome da je masa srpskog stanovništva sa Kosova i Metovije nakon Kosovskog boja emigrirala u Crnu Goru i napunila brda i planine Crnogorske, onda je bilo normalno trbuhom za kruhom, s obzirom da nije bilo uslova za život, naseljavali su
Dinaru uz more i selili se za Šumadiju i ovamo. Tačno. Mislim, to je, pa neki, pa ima Ivo Andrić je napisao jedan predivan esej koji to u detalju obrazlaže. To je Felix Stanic koji piše o Srbiji kao pustoj zemlji nakon Beogradskog mira. Dakle, upravo ovi prostori, ja sad sam, ovi prostori se puni, jer ta dinarsko područje ima smanjene resurse, a konstantno pokazuje višak stanovništva. To je Nedim Filipović dobro definisao da su ti vlaški stočari koji su se poslovenili, koji se sedentiraju, dakle prelaze sa vlaškoga, sa stočarskog načina života na poljoprivredni, su gladni zemlje. Taj višak stanovništva naseljava te puste krajeve koje je pomenio Mirko Lapsak. Otprilike mi možemo da pretpostavimo da je područje Srbije i Majevice da se puni stanovništvom u drugoj polovini 18. vijeka. Inače, Graca, vam je bila tu otprilike kod Javanuša, imaju mape. Srpski DNK projekat je pokriven u svim oblastima. Postoji jedna tema kartografije. Ja sam gledao, te karte znaju, tačno se vidi gdje je bila granica između Osmanskog carstva i Habsburške monarhije, kada je privremeno ovaj uzak pojas uz Savu pripadao Habsburškoj. Nakon povlačenja i ponovno uspostavljanja granice na Savi, počinje punjenje ovoga prostora i tako da nije slučajno da ovdje imamo šarence iz Bilečkih rudina, gdje imamo meni. Ali ne samo radni ti događaji koji se dešavaju uz granicu, dijelovi uz granicu su najviše stradali, već i neke epidemije kuge koje je zabilježene u 18. vijeku, a baš na ovim prostorima je bila velika epidemija, sad više velikih epidemija, tako da je naseljavanje zaista meni počelo krajem 18. vijeka, talasima je išlo iz Hercegovine i da li je bilo posteteno sa nekim međustanicama. U smislu pijesak, Vlasenica, Zvornik i tako dalje, ili direktno Nebesinje vijek. Najbliža istorijska činjenica i tačnost ova koji je sada često slomom srpske države, odnosno Maričkog bitku 1371. kada je počeo sunovrat srednjovjekovne srpske države, pa posle Kosovskog boja, dolazi do jake emigracije i svi Srbi bježe i dolaze i naseljavaju se upravo ovdje u te krševite predjele Crne Gore i Stare Hercegovine i odatle se raseljavaju. I kao odgovor za kolegu iz ovoga mladića, otkuda toliko različitosti tu? Zato što su došli istorijskim slučajem, odnosno istorijskom potrebom tu i odatle su se raseljavali, nije tu bilo zemlje. I upravo je ta Crna Gora i Stara Hercegovina rasadnik koji je dalje išao po Srbiji i posle ovih... Njegoši iz Zenice. Molim? Njegoši iz Zenice, Petrović. Da. Samo jednu informaciju, pošto sam nekad bio poreznik, uslovno rečeno, mnogo podataka sam našao u poreznim knjigama. Recimo, za Bijeljinu je karakteristično da je u 17. vijeku u samom gradu Bijeljina, tadašnjoj Besabi, bilo samo 13 poreznih obveznika Turaka, odnosno muslimana, od kojih je 5 bilo sa imenom oca Abdurrahman, a znalo se da su tek oni koji su prihvatili islam kao religiju upisivali da bi sakrili svoje porijeklo, da je generalno bilo prisutna običaj da se umjesto Petra i ne znam Stevana da se upiše ime oca Abdurrahman. Abdullah. Abdurrahman, ja imam podatke. Zato sviđa se smije. Od toga ovim nevidim imate prokupovati. To je najčešće bilo ime onoga koji je prešao u islam. Abdullah i sin Milanov. Da ti porezki evidencije ili spisi nisu relevantni, jer su oni izbjegavali poreze i oni su bili oslobođeni Turci dijelom porezki. To se zove figurija, to je vaški porez, to je figurija. Da, mislim da su oni više bili oslobođeni od toga poreza. Oni su morali da plaćaju porez. Izbjegavali. Nikako, oni su izbjegavali, ali nije bilo šanse da su oslobodili zato što je u Otomanskom carstvu porez naplaćivan u procentu, zakupljivalo se pravo naplate poreza i
i onaj koji je plaćao su... Da, hrišćanskoj raji je više na sve... I od muslimana su. Manje, kaže tako. Je li ima još pitanje? Ima. Kod nas, znate, vrlo da smo mi tamniji ljudi od, recimo, Bošnjaka, današnjih, kako god nazovite, Hrvata. Znači, naša koncept to nije, da kažem. I druga stvar, možda samo to. A šta je pitanje? U stvari da, pa kako baš da smo mi tamniji od komšija Bošnjaka? Kao što sam već rekao, znači, genetski rezultati pokazuju da su uopšte, ne samo Srbi, nego uopšte populacija na ovim prostorima je miješano slovensko do slovensko. Znači, ona je već u začetku miješana slovensko i stanovništvo koje je živjelo tu do dolaska Slovena. Ako je postavljeno da su ti Sloveni bili stvarno svjetliji tipa, znači, oni su svakako kao mediteranski narode bili tamniji i tu je došlo do nekog ujednačavanja tog nekog tipa kojeg danas imamo fizičkog kod Srba. Međutim, ovaj YDNK u suštini ne prenosi te karakteristike što se tiču kliničkog izgleda. Tako da, naš klinički izgled više je posljedica tog sveukupnog miješanja sa svih strana genetskih i od ženskih linija i od drugih pobočnih linija, ali kažem, generalno ako se gleda, mi smo jedna podjednaka mješavina Slovena i starosjedilaca Balkana. Kažete, vi ga mislite na Srbiju ili na sve Balkanu? Mislim na sve. Neki imaju malo veći procenat, možda slovenske genetike, neki malo manji, možda neko u Srbima pojedinačno ima više slovenske, a neko malo manje, znači to sve zavisi od pojedinca, ali govorim negdje u globalu, kad se gleda, to je tu negdje, oko pola-pola. Ajde, pokušamo ovako. S tim da preteže malo ipak slovenska, jer ipak mi govorimo ne samo slovenski jeziku, već i genetika ide preko 50% ova slovenska. Teže, da pokušamo ovako to malo plastično da objasnim. Dakle, ja znam svoj program, nije on bitan. On jeste slovenski. Ali dođemo u situaciju kada je uradio autosomalni test da mi pokaže, da mi pokaže recimo istočna Evropa 20%, a 70% Mediteran. Dakle, to je ali ovaj Y kromozom, dakle, on se direktno prenosi i veoma je stabilan. Pa naravno da smo mi mješana između doseljenih i onog ponosna stanovništva koje se zapravo. Ja mislim da ovdje ima jedno pitanje Bjelica, originalni Bjelica iz virusa. Ja sam htio da vas pitan nešto da mi kažete, možda nešto malo više mogu desiti, pošto najčešća slava koju slavi Bjelice je Jovana, dok mi slavimo Svetog Jakova i Jana. Nešto mi je to zgovorio, trebalo bi možda da su se moji predsi prezivali Vlasić i Vlasović, pa da smo poslali za turizme Bjelice. Što se Bjelica tiče, mi imamo već imamo desirani Bjelice u projektu, ja moram pripadaju EB13 HAPO grupi, a sama slava Joakim i Jana je veoma interesantna ako je to slava, jer u Hercegovini se za tu slavu veže staro bratstvo Ugrenovića na području Nikšića i znači oni koji su prethodili plemenu Nikšića koje je tu, da kažemo, došlo u jednom momentu, jer Nikšić je prezvao Onogoš. Znači, populacija koja je živjela na prostoru Onogošta pre, spominju se kao Ugrenovići, kao jedna od njihovih karakteristika istraživača navode upravo slavu Svetog Joakima i Ane. Sada, mi, pošto imamo već testiranih Bjelica koji slade čini se i Jovena, ali da li su iz... To je najčešće na slavu. Da. Test bi riješio sigurno dilemu da li ste povezani sa drugim Bjelicama, pošto već imamo ljudi koji imaju slavu Sveti Joakim i Jana, nisu Bjelice, imamo ih već u projektu, onda bi mogli da vidite da li imate vezu možda s njima. I onda da vam istraživanje usmjeri u tom pravcu. Znači... Još jedno pitanje. To je stil pitanje, možda i preporuka, postoji knjiga koja se zove Bjelice, koja možda čak nije tako teško da se pronađe, ne znam da li vi imate vaše arhivi. Mislim da imamo. I bolje, ako nemate, znam da je taj čovjek stvarno posjećivao sva plemena i da su isto pričati, to je otac da je dolazi kada je mladi ljudi stvarno dolazi kod nas i rastakivao sam istorijski kako smo došli i kako nastavljamo. Ja, kažem opet predanja, veoma često znaju biti nepouzdana, neka se potvrde poslije genetskog testa, neka se pokažu da su bilo povezana. Neka skorija istorija. Da, a u suštini, kažem, genetski testom bi sigurno usmjerilo u nekom pravcu istraživanja dalje. Znači uvijek je to put za svakog pojedinca. Mislim da uvijek pojedinac najbolje može svoje porijeklo da
istražuje, da nekako najviše može energije da posveti on sam, nego da mu neko drugi, a mi samo prosto dajemo alatke za svakoga da može da pronađe svakoga. Znači, dajemo literaturu, dajemo poređenje s drugim rezultatima, a onda je da svakoga da taj put istraživanja sam odreda. Eto, Bjelica, još jednu stvar, neki rezultati, zato što su dio naučnih publikacija, se ne saopštavaju, tek kada se objavi knjiga. Sad imamo Bjelica, ali nisu još... Ali za tvoju informaciju, zato što ja znam gdje su virusi, naravno, DNK Bulajića je utvrđen. A pola virusa to su Lebeljko Bulajić, režiser, pola virusa su Bulajići, druga polovina su Bjelica, tu je blizu grada. Ja sam biološki sad, tako da smo doći. Molim još pitanja. Mogu sam jednu stvar da se pohvalim samo pre pitanja. Mi smo inače, zahvaljujući dvojici naših članova, jedan živi u Švedskoj, Miloš Četković, inače iz vaših kraja, iz Dublice, Dublice, Kalesija, Dunaca. A drugi naš saveznik je Vuksan Pejović. Oni su napravili trenutno najbolji software, odnosno program za određivanje haplogrupe. On je urađen na engleskom, ruskom i srpskom jeziku i trenutno je, posle godinu dana korišćenja, postao neprikosnoven. Vi recimo sad kad dobijete rezultat, to je ono što je Siniša govori, dobijete neke markere, ja ću sad ovako da nasumično otkucam nešto i taj software odredi kojoj haplogrupi pripadate. Znači kad dobijete rezultat ovo što ovo laboratorij izda, onda taj rezultat unesete ovdje. Ja sam sad ovako nasumično upisao 6 nekih oznaka i on izbaci, vidite, on vidio da neka greška se tu pojavila, ali on kaže, recimo, nasumično izbaci ovako jednu torticu i kaže ovo bi moglo biti neki E1 napis, to je sad napomet što sam stavio. Znači, to je jedna stvar, a inače Vuksan Pejović, on je kreator više programa zanimljivih, pa tako je napravio jedan koji je baziran na autosomalnim rezultatima. Šta je on ustanovio? Ljudi u prošlosti na ovim prostorima se nisu baš toliko mešali. Malo su se venčavali pravoslavni s pravoslavnima, katolici s katolicima, muslimani s muslimanima i u jednom užem gde niko nije sad išao da traži ženu na 500 km dalje, to je bilo uglavnom neko susjedno selo. Šta je ustanovio? Ustanovio je da se može uprosječiti neki genetički rezultat. Znači on je na osnovu rezultate koje dobije kao autosomalne izveo jedan prosječan rezultat za Srbe, recimo, iz ovog dela Bosne, za Srbe iz Hrvatske, Srbe iz Srbije, Srbe iz Crne Gore i to je nazvan nekim oznakama u procentima. I napravio jednu mapu, gdje tačno vidite kako ide bliskost. I tačno se oddeli srpska populacija od albanske, recimo, koja je daleko udaljena od srpske, pa čak, recimo, kad se radi o Hrvatima, vidi se tačno jedna razlika. Recimo, mislim da je to nazva nekim severom. Kaže, recimo, ovako, znači, da nijedan Hrvat nema ispod 42% nekog severa. To je ustanovio na osnovu tih istraživanja. Nijedan Hrvat, znači, može biti 42% ili više. Nijedan Srbin nema više od 42%. Uglavnom 38-39%. Znači, on je uspio da uprosječi rezultat na bazi tih autosomalnih rezultata i kad vi, recimo, radite taj test koji inače nije tako ni skup, recimo u Sjevernoj Americi, vi dobijete svoju prosječnu genetiku. Plus, dobijete jednu mapu na kojoj se vidi da imate, ne znam, 30% neke južne Evrope, 2% nekog severa Evrope i tako dalje. Hoću kažem da se unutar ovih genetičkih istraživanja mnogo toga može otkriti i saznati i mi zapravo ne skupimo svakog dana praktično se neki novi kanal proprači i saznati. Izvinite što sam upao ovako ako imate pitanja, ali ovo mi je bilo važno da se pohvalim, mi smo s vama, zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji, opet ponavljam, ovo rade ne podržani od, ne znam, vlade, ministarstava i tako dalje. Ovo su ljudi napravili zato što vole genetičku genealogiju, zato što znaju da rade i ovo je nešto što je doživjelo međunarodnu potrebu. Recimo ovaj Nevgen, kako vidite ovdje, on ima recimo na srpskom, na ruskom, njega danas koriste naučni instituti. Imali smo slučaj Kipar. Nedavno su muslimani radili ovdje iz Bosne, radili su za Tuzlu. Jedno istraživanje koristili su ovaj software. Ne znam, često mislim da je... A ja sam bio svjedok da Vuksan Pejović, kada su ga pitali da li želiš da zaštitiš taj software, je rekao je ne. Inače, ovo smo pokrenuli na naš Božić prošle godine, 7. januara i evo
nešto više od godinu dana postalo je najznačajnije u svijetu. Ima recimo još 4, mi smo čak, da ne bi bilo da smo nešto te da budemo ekskluzivni, mi smo ovdje čak stavili, pogledajte, ovdje piše drugi Dušan Rusko, drugi predskazatelj, ovo su naši drugi programi, čisto da ljudi mogu da uporede naš i najjače svetske. I sve više ima ljudi koji se javljaju sa raznih strana sveta, koji isključivo koriste ovaj program koji nisam zaista napravio, eto, na izvolite svetskoj kinetičkoj zajednici bez ikakve nadoknade i to svako može koristiti. Kogod da rezultat može da stavi u ovaj program i da dobije za 9 sekunde koje genetičkoj grupi pripada. On je otvoren, ja? Otvoren je ovaj čak recimo išao toliko daleko, ovdje sad ja ne da vas ne znam. On to razrađuje, on svakoga mjeseca izbaci po nešto novo. Recimo ovo je za ove evropske haplogrupe R1D. On je to te mene usitnio da sad svaki evropljanin iz Švedske, iz Škotske, Engleske i tako dalje, on može kad ubaci svoj rezultat dobiti relativno precizan podatak o svojoj pripadnosti određenoj regionalne neke grupe. Izvolite. Interesuje samo da li je vršeno poređenje od DNK sa kostima ispod stečaka u Bubici, s obzirom da je juče otvorena jedna divna izložba u muzeju, u Narodnom muzeju Republike Srpske u Banja Luci i digitalizovana je o kulturi srpskoj, o kulturno-istorijskom nasljeđu srednjeg vijeka, a fokus je stavljen na spomeničko nasljeđe, stečci i nadgrupni spomenici. Interesuje da li postoji poređenje tog srednjovjekovnog dijela u Bosni sa sadašnjom situacijom. Ne, evo, ovo je sad dobro pitanje, baš da spomenem tu staru DNK, znači analize na starim kostima koje se pronađu. One se u svijetu generalno rade i to za kosti stare i po nekoliko hiljada godina. Međutim, kod nas, nažalost, nema laboratorija koja može da odradi to takvo istraživanje stare DNK, odnosno ona su i prilično skupa, zahtijevaju tehnologiju i recimo vani su ih uglavnom radili projekti i naučnici koji su imali jako podršku od strane države. Recimo, u Mađarskoj je urađena veliki broj nalaza iz neolita, znači veliki broj kostiju. Urađena je za toga stajala da li Evropska unija, vidim u Rusiji ova što su rađene istraživanja stajala je Ruska država i tako dalje. Kod nas, znači, nema ni naučnoj zajednici će to veoma sporo ići da oni krenu, da usmjeravaju se u tom pravcu, a to je velike su stvari to ako se otkrije da poklapanje, recimo, sa starim kostima DNK i sa savremenom populacijom. I to zaista rješava mnogo dilema vezanih za istoriju. Znači, do sada nije bilo ispod stečaka. Možda je jedan malo, ali sam ću reći, dakle, stečak ili bilik ili mramor, to su malo bolji, da bi živo ispod Jablan grada, gospodin Stevanović zna gdje se to nalazi, je ušao u svjetsku literaturu, pa onda John Fine, kada piše o srednjovjekovnoj bosanskoj crkvi, spominje taj stečak i kao primjer trepanacije, dakle da je vršena hiruška intervencija na lobanju. Tu u svjetskoj literaturi se nalazi koliko toga sela. Mnogo se dijela to spominje. I ona na nistamo. Mogu ja samo da dodam kratko jedna rečenica da stečci nisu karakteristični i za jednu konfesiju u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Znači i kristijani i svetosavski pravoslavci i rimokatolici su koristili stečke. Znači, pogotovo postoje kontroverze oko Pulsimila. Taj izraz možete slobodno izbaciti. Taj izraz je nepostojići. Bosanski krsteni skoro ništa nemaju sa ugarskim i makedonskim bogumima. Ja sam htio samo pitanje u vezi visokog procenta I2A kod Srba. Kako to objašnjavate u odnosu na, recimo, kod Rusa i Ukrajinaca, kod kojih je I1A mnogo veći procenat nego I2A, mada imamo i u istočnoj i naznačenju. Koji su neke teorije? Ja sam jednu stvar, da kažem, ovo vezano za stečke. 60. godina američka naučnica Marija Bencer je objavila studij, doktorat, gdje je nesumnjivo utvrdila, znači, to je neko ko nije odašen, nego je došla i ovdje izučavala, i nesumnjivo utvrdila da na stečcima postoje dominantno hrišćanski motivi, znači da nema tu dilema. Počnu sa znakom krsta
Znači, Rencer je bio u ovom muzeju i to je isto izjavio. Bogumili ne postoje, to je rekao Alois Benicu, koji je bio osnivač Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pogledajte to malo na internetu. A on je rekao, da, to sam od uvijek znao, ali o tome se ne priča. Najveća koncentracija, sad ćemo i nazvati stečaka, a stečaka ima u Majevici jako puno. Najveća koncentracija upravo u istočnoj Hercegovini. Istočnoj Hercegovini. Ali to je široka tema. To je široka tema. Međutim, ovo pitanje mislim da je jako dobro za IPA. Znači, sa IPA ja sam se isto intenzivno bavim, ali ti sam pripadam IPA, to je kako grupi. Znači, ono od početka i znači, ono što se nije znalo u početku i što je bila prvobitna neka teza za tu IPA, kad je Primorac, onaj ministar bivši Hrvatsko radio prvo istraživanje, bila da je to na području Balkana starosjedilačka grupa maltene od ledenog doba. Međutim, u periodu kad je Primorac radio te istraživanja, nije se znalo za pravu strukturu te kako grupe, odnosno za sve njene grane, ogranke, starosti i tako dalje. I onda je jedan američki naučnik Kenneth Northrup, koji je izučavao i kako grupu specijalno, znači on nasim poznati fizičar, on je prvi rekao da ta neka velika starost tih kako grupe na Balkanu ne dolazi u obzir, već da je ova naša kako grupa koja se sveće kod Srba u najvećem procentu, samo ogranak neke kako grupe I koja se nalazi gore na cijeloj Evropi, odnosno da kažemo I2 binari te kako grupe. I kasnije je došlo do velikog broja istraživanja te I kako grupe, tih manjih grana, veći broj ljudi se testirao i na kraju se shvatilo da su starije grane te kako grupe smještane na području Belorusije, Ukrajine, Poljske, znači tamo gdje je bila neka etnogeneza Slovena, a da je kod nas došla ta mlađa grana koja se čisto nazivala kao Dinari Cube, kako se i ona je imala tačno određenu vrijednost markera na jednom markeru i ona je kod Srba i zapravo i najdostupljenija grana. I njen predak u svim proračunima, znači svi ti kod nas koji pripadaju tom Dinari Cube živio pre nekih 1800 godina. To je negdje neposredno pred slovenske seobe. I poslije kad se prate još te niže grane dinarika, vidi se kud je taj dinarik išao po Evropi. Evo, Aco je čist primjer, on ima veoma bliske rođake, znači 1500 godina recimo unazad, na području Češke, na području Njemačke i naša pretpostavka je, pošto se tamo i bilježe zaista u izvorima takozvani napski Srbi u tom području i porfirogeniti naša nauka govori da su Srbi došli iz zemlje Bojke, da su došli u 7. vijeku, da su došli sa granice Franačke. Nama genetika sa ovom IHAPO grupom veoma jasno pokazuje taj pravac doseljavanja, odnosno potvrdila je u jednu ruku taj pravac doseljavanja. Znači mi imamo haplotipove u Češkoj i u Njemačkoj, tamo gdje su ti Srbi početkom, tamo negdje u 4. 5. vijeku naše ere živi, u stvari možda malo kasnije, 6. vijeku. Mislite na Lužičke Srbe? Ne, to je velika zabluda. Lužički Srbi su živjeli, oni nemaju genetski jasnih veza sa Srbima, oni su populacija koja je živjela nešto istočnije od tog područja na kojem su živjeli ti Srbi koji spominju porfirogeniti i ostali izvori. Ti Srbi koji su tamo ostali ili su se pretopili u Čeh ili su pretopili se u Njemce. Lužički Srbi su bukvalno od njih preuzeli ime. Znači, Srbi kao ime, oni su napravili neki tip plemenskog saveza i ta populacija slovenska u kojoj su potekli Lužički Srbi je uzela to ime Srba kao svoje etničko ime, ali su Sloveni u neko drugo slovensko pleme i jesu Sloveni, imaju više R1A haplogrupe. Znači, kod zapadnih istočnih Slovena dominira nekih R1A haplogrupa, recimo kod Rusa, Poljaka, Čeka i tako dalje. Međutim, i kod nekih slovenskih populacija dominira i na sjeveru I2 haplogrupa. Recimo, kod to Polesje ima skoro srpske, balkanske procente I2 haplogrupe. Ono do 30% i preko 30%. Isto tako zapadna Ukrajina, znači najviše znači populacija Srba tih I2 povezana sa Ukrajinom, što se tiče genetika. Poljaci? Poljaci su već više N1A, ali južna Poljska koja je bila oslonjena... Tako je, na Bojku. Da, ona ima veći procent. Nešto da se nema stvari, samo ovo I2 i Srba, što to pitanje je bilo postavljeno. Mislim da je to smišao do nekada otakva, ali bitno je područje. I2 kod Srba se pojavljaju u procentu 30% ili više, bilo da je reč o istočnoj Srbiji, bilo da je reč o Srbima u krajini, recimo u Lici, Banji i Podunu. Znači, taj procenat je prilično ravnomjerno zastupljen
zastupljen, može se recimo pokriti sa područjem gdje je štokarsko narečje. Ako se uzimalo ta I2 dinamika tačno pokriva štokarsko narečje, uključujući tu i bosanske muslimane i Hrvate štokarskog narečja, znači Bunjevce, dalmatinske Hrvate, istočno, južno od Cetine, Dubrovnik, zapadnu Hercegovinu, i tu je ta populacija, vidi se i na ovoj karti, otprilike najcrnija zona. Ovo je inače iz jedne knjige koja je prošle godine objavljena na engleskom jeziku, nije naš autor, ali vrlo interesantno je. Ovdje govori o tome da na teritoriji na kojoj je srpski jezik dominantan može se to isto vezu sa ovom hladnom o kojoj smo upravo sad govorili I2. Znamo da je narodna zajednica jezika. To je najstarija definicija naroda. Više je Ukrajini nego Rusija. Evo samo jedna mala ekskursija. Po nekih, procentima. Dakle, ovdje govorimo o procentima, ne o apsolutnim brojima. Dakle, kako grupa I2A je procentualno najzastupljenije na Balkanu. Između ostaloga zbog toga jeste dinarika. Dakle, a to je prvobitno jedan francuski ali pitanje je koja grana. Znači, ako je grana koja je stara samo 1800 godina, koja je mlada, koja se odvojila, pa se naglo razrasla ovdje na Balkanu, znači, njene starije grane su gore na sjeveru i ona je došla sa sjevera i to genetika jasno pokazuje. Da malo pojednostavimo, sad upotrebljavamo brojeve. Dakle, dinarik jug kojoj pripadamo, ako grupi pripadamo, ja i gospodin Siniša, je mlađa grana dinarika sjevera. I ta grupa je brojčana. Dakle, među većim narodom, Klinac ima 45 milijuna. Ako treba porediti šta je 20% od 45 milijuna i šta je 35% od 9 milijuna. I tu je poenta te priče, jer je to već dokazano. Svi mi koji smo se testirali u Americi imamo svoj navod. U roku od 15 minuta kada stigne, to su takozvani mečevi, zadnji put mi stigao jedan Rus, oni te automatski, oni na nuli, automatski te, we found new relative, dakle, naš smo dati novog asodnika. To ne znači da smo imali, mi jesmo nekad na zajedničku petka, ali pitanje kad. To pitanje kad, a upravo genetička tehnologija putem tih SNP-ova je dokazala da smo mi, Stevanovići i Blatnici imali zajedničkog petka prije 1650 godina. Meni je jedna stvar samo da kažemo, ove procenti kojima mi razmaratamo, to je sada stanje 2016-17. godine. To ne znači da je u ovim procentima to isto bilo prije 200 godina. Mi smo među vremenu preživjeli dva genocida. Prvi u prvom ratu ozbiljan veliki, ne znamo, nikad nismo ispravili žrtve, drugi u Prvom svjetskom ratu. Znači, kao što porodice neke nestaju, vi znate, u ovom gradu imate na stotine porodice koji više nema, a živjeli su pre 100 godina. Tako kao što nestaju porodice, tako se smanjuje narod. Danas Ukrajinac ima 40 nešto miliona, Srba ima 10 miliona. Da nije bilo ovih okolnosti samo 20. veku, Srba bi bilo danas možda 25 miliona. I to ne znam. Znači, ovo sada, kad govorim o procentima, ne znači da je pre 5000 ili 1000 godina bilo u ovoj sazmeri. Možda je G2 bila 15%, možda je, ne znam, I1 bila... Kako bi to zove? Uska grla. Znači, to se prvo to što možda se ništa objasni. Postoji u genetičkoj imovini takozvana uska grla. Neko zasuši, nestane, a neko se kroz usko grlo povuči i dalje se rasplamsa. Recimo, u nekim zonama je populacija više napredovala, u planinskim krajevima su bilo ljudnije porodice, bilo je uglavnom 10 više dece. Prirodno da recimo... To je princip lijevka. Neki uzor ovako, a neki se... Dobro je da jedan pojedinac da preživi neko vrijeme nekolo. I onda se stvore takve uslovi da odjednom neki njegov potomak ima veliki broj djece. To je upravo nemora, to je treća tabela koju su... Ali generalno za svaku takvu grupu iz analizu mora se detaljno po granama i mnogo detaljno, nema opštavanja da se izvuku neki pravilni zaključak. Znači moraš uzeti u obzir starost grana, koje se grane odvojila i tek onda možemo doći do nekih podataka. Još damo riječ ako želi gledati. Tih školaznika na Balkanu, da kažem, najstariji, ovdje, Albanci, Srbi, Grci. Možda po toj genetici, ako bi gledalo, ipak ja rekao, kad bi glasao za Grki. Znači da su oni sačuvali najviše te ipak stare, mada i oni imaju slovenskog sudjela dosta. Imaju sigurno 25%. Da, u Cini si ima isti SNP kao ja. Iz Topolovgrada u Bugarskoj
balans genetski koji postoji, recimo, između Srba i Albanaca, on je meni interesantan. Znači, on je i po autosomalnoj se pokazuje i po ovim linijama, recimo i dva kod Albanaca nema ni 5%, 10%. Samo što nema ni toliko. Da. I eto, i potom se vidi, i kod Italijana ga nema ni pola procenta, ja mislim. Znači, da je tu ta kakva grupa bila za vreme Rimskog carstva, bilo bi bar u Italiji 5%, a nema ni pola procenta. Znači, i Albanci i Srbi genetski stoje prilično daleko, s obzirom da se geografski razvoje veoma blizu. Ima jedna stvar, izgleda se možda zanimljivo baš ovo momentu da pomenem. Pre nekih par meseci grupa muslimana iz Raške oblasti, iz Novog Pazara, je pokrenula genetičko istraživanje. Vi znate da se oni tamo nazivaju Bošnjacima, ali šta su genetički rezultati pokazali? Više od 70% njih koji su testirani, njih je testirano preko 30-40, znači ukupno više od 70% su nastavljeni potpuno na Albance. Znači, njihovi roditelji testirani u maloj meri mogu da se povežu sa Bošnjacima iz Bosne. Oni su u suštini već znali, to nije daleka istorija ti Klimente pleme, recimo, Mali Sora, oni su se doseljavali pre 200 godina. Znači, oni veoma dobro znaju od koga vode porijeklo, međutim, očigledno da im ta priča sa osnovnim sa Bošnjacima i neki drugi razloga... Moram da istaknem jednu stvar. Naš forum je jedan veoma opremljen. Dakle, mi imamo ljudi koji pišu vrlo dobre priloge. Pa između ostalog ovo što je sad Siniša objasnio, jeste gospodin Rugovac. On je Albanac etnički, ali piše veoma dobre priloge i upravo doprinosi rasvetljavanju istorije Sjenice, Peštara i tih oblasti koji su bili ispražnjene najezdom Turaka i silavsko-malestorskih plemena iz sjeverne Albanije. Ovo je drago što je recimo pomenuo, mi jesmo srpski DNK projekt, jesmo društvo srpskih rodoslovaca projektom. Da kažemo da je Ćirilica kod nas manje više ovo. Mislim da je jedini internet sajt možda koji je u 95% slučajeva ljudi pokazivao sam malo čas. Naš forum koji se piše isključivo Ćirilicu. Znači, to je nešto što je opet neki naš doprinos očuvanju i tradicije i identiteta. Ali nama drago, recimo, taj Albanac koji je sad Aco pomenuo, on kada je došao kod nas na forum, on je napisao nekoliko objava na latinici. Onda je vidio da mi pišemo svi Ćirilicom i on je počeo pričati Ćirilicom. Ovako je rekao, njega su zvali sanđačkog DNK, sa amaterima ne želi da kontaktira. Inače, taj forum i srpski DNK projekat postali su zaista uzorni za druge. I evo, bez lažne skromnosti mislim da trenutno niko Hrvata, pokušava nešto u Raškoj oblasti radimo strani, niko nije ni blizu ome što smo mi uspeli samo onoliko, evo ovako kupijući se, kažem, kao nam ovdje, jedan s drugim, trećim, petim, podižemo ovo gamerno, skupljamo se ovdje već, mislim da ovoj sad imamo neke saradnike, neki su pristigli već u vremenu. To je jednostavno jedna lepa stvar i pokazatelj da se može mnogo toga uraditi i bez da vas neko po raznim linijama podržava finansijski. Znači ovo sve što postoji, to je nastalo tako što Aco Brač na jednu godišnju, Siniša, ja, ne znam, što tako se pojave neki dobri ljudi, mi to onda bez ikakvog interesa radimo od toga da svi zajedno imali neko korist. To je ono što je najljepše, čini se, u ovom poduhvatu koji će trajati i mi se stvarno borimo da ga raširimo i ovdje na Republiku Srpsku i ako Bog da, možda ćemo i ove godine uspjeti da odpravimo ogranak jedan za Republiku Srpsku. Imamo saradnika recimo u Trebinju, Ljubinju, Banja Luci, ovdje u Bijeljini, po raznim mjestima, stalno se ljudi pridružuju i ljudi koji su ocijepljeni svojih prostora, koji danas žive po belom svetu. Svakog dana ima neko ko se javi iz Australije, Amerike, Švedske. Evo recimo naš Miloš Četković koji je napravio sa Lusenom ovo, on je 1992. otišao u Švedsku. I vidio je da mi ovo radimo i on je rekao, ja sam IT arhitekt, ja sam stručan za ovo. Ovo ste vi napravili odlična ideja, ali tehnički niste radili dobro. Ja ću vam to uraditi, samo recite kako. Da smo mi njemu rekli, imaš dva neka svetska dobra primjera, on je napravio treći i najbolji. Znači, jedan poduhvat trenutno u svetu ne postoji koji je ovako urađen. Eto, uradio ga Miloš, dobre volje, imao je mjesec dana omora u decembru i napravio to. I sad je ovdje Janac, trebamo nešto novo, opet to radi bez ikakve nadoknade. Mi da to plaćamo, mi ne bi voditi par. Ali eto, pojavljaju se tako ljudi i to je ono što je stvarno, ne znam, neko prekuće napisao, da odavno nije bio na nekom mjestu ovako javno nekom razgovaralištu na internetu, gdje nema
lek krvi, gdje se ljudi ispomažu jedan drugom. Ne samo to, nego su rasistički komentari zabranjeni. Ništa to odmah ne miriše. Kako da znam, posle Ilija, tako? Ja mislim da ne riskujemo više, da ne bi prisutni izgubili strpljenje, da se prestanemo više sa hvalom, da ustanemo ko želi, može da se testira, ko ima želju, ko iskaže potrebu, a sada malo da se posluži do osveženja. Znači, ko želi da se testira? Nemojte samo da pijete nešto pre testiranja, nije baš poželjno. Još jedna stvar, da, testiranje je umjesto 200 maraka koristiti ili 100 maraka, to smo uspjeli da bezbedimo s laboratorijom. Nekome će to biti puno, ali to je ono što smo mi mogli maksimalno dobiti u laboratorije. Također, donosim i ovih knjiga, ovo je jedna knjiga Ivice Todorovića, Ekologija i genetika, to je prva studija preliminarna istraživanja u Srbiji, a ovo je knjiga o macionama, čiji smo autori Siniša, Dejan Vujanić iz Banja Luke, Aleksandar Marinković i ja, smo napisali knjigu o macionama, mi smo zasnovali u genetičkoj ideologiji, recimo da i ovo bude u nekoj popularnoj cijeni od 10 maraka, kako bude hteo da kupi, ima i te knjige. A pošto sam ja direktor biblioteke Milutin Bojić u Beogradu, mi smo objavili fototipsko izdanje Pesama Bola i Ponosa, koje je potpuno verno izdanje od 500 godina, to je zbirka pesama koje je prvi put objavljena najveća srpska možda pesma ikada, Plava grobnica. I ovo, to bude raspoloženo, ne znam sam što je neka pristojna cijena, koliko date, to sam morao. Izašlo je pre nekoliko dana iz štampe, urađeno je potpuno u formatu vrsti papira, na osnovu 2 primjerka koja se čuvaju u Narodnoj biblioteci, jer najveći broj primjeraka ove zbirke pesama izgorelo u požaru u Solunu 1917. Mi smo to rekonstruisali i napravili da izgleda kao knjiga od 500 godina. Znači, kada god rezultate dobijete, ako odlučite se testirate, samo ćete nešto saznati, a nećete biti ni bolji, niti loši. Vi ste onaki kakvi jeste. Djelujte, dakle, potpuno relaksirano treba se prijeti.